September niriatania September ni rukzana pike vanlal duati kumsomnga pani chan mari tu rong taka tha ani chungchanga at hattu anman to thu lunglei police chuan press hand out siamin anron ta langani pike vanlal duati kumsomnga pani chan mari tu lunglei rong taka tha ani chungchanga lunglei police nuaya special investigation team SIT te chuan tual thattu hi an chui chuak to a ama hi lalchoi moya kumsom ni pali son of piang thiawa tahan F group Myanmar ni in thang te khuwa a mi ina khosame kani special investigation team hian mirin om tak ne na tangin tual tha na man ruwa chemte hi lalchoi moya pai thin ni in thu adonga ama hi luang mual lungleya a om ti hria tani boka he thudon bo zui hian special investigation team chuan athlen ina lalchoi moya hi zuman ngalin thu zo fi ania vo in ni ve khan lalchoi moya hi court lama thon ni in lunglei district zela da lu ngalani special investigation team hian investigation a mabak lo om chak takin abo zui dona tun thlenga mipui troi om na awangin lom thu a soya atul na pianga police te troi om zel turin asom bok kani Taliban ho chuan Afghanistan an op ta boka an rampo mingthar an thlak ta an ram mingthar tan hian Islamic Emirate of Afghanistan ti ani Afghanistan a thu nei tu Taliban te hian sarkar thar an siam tura hruai tu turte an ruat fel thokhat to ni in an soya Taliban te hian an ramatanga ramdang sipai te an suwa fel nuwa sarkar thar hi an puang thuai don ti soima se ni engemaw zat chu hruai tu turte hi ruat fel mai theilovin an oma ma se nimin khan sarkar hruai tu turte hi an ti fel thokhat to nia soin Mullah Mohammed Hassan Akhund chu head of state a omin a deputy a Mullah Baradar Akhan le Mullah Abdas Salam te da an niang Afghanistan a thunei na an chan nuwa Taliban IOA media te dor tu ber Zabi Ullah Mujahidin chu Mullah Mohammed Hassan Akhan thu puang tuwa a ombokang Shiraz Udin Haqqani chu interior minister a da in ani hian governor tur te po a nominate vek don nia soi ani bok foreign ministry chu Mullah Amir Khan Mutaki an ayan kol thung don ani Taliban te hian Afghanistan sarkar en kol lailok tu tur caretaker government chu siam ma se President Joe Biden a chuan apom mai don lo ti White House press secretary chuan a puanga Taliban sarkar thar ho tu zinga FBI wanted lisatel Shiraz Udin Haqqani luman US dollar million som nei lai le Guantanamo Bay atang to mi pali te antela Biden spokeswoman Jen Psaki chuan Afghan Taliban sarkar thar hi khovelin a thlira United States po kantel American le ramdang mi Kabula laomte thiar chu an phal zel donem humanitarian assistance lu an phalangem meichia ta dikna chan vo an hum hal zel donem ti te kan thli reng don ani ati Guantanamo Bay prisoner pali te hian Afghanistan ram rorel na lailok an ken ko tran don ani ta dera an ni pali hi sang ni som pali khan American soldier boy bardal ne na in thleng nan man an lo ni to ani Taliban ten Afghanistan ro an rel nuwa University Zillai ten semester tram thar chu September ni rukhan class an tran ve ta a Taliban rorel masakhun sang khat zakua somkua paruka tanga sang ni pakhat chung khan meichia te le khazir le na tho phal ani lova tun tuma hian an phal ve to tur thu soin class an kalveri phot chu ania Taliban ten noya Ministry of Education chuan Afghan Union of University ten University a mi pale meichia te kaldan tur an duan chu apoma meichelu na entry a rang nei te tong trai na mun ran nei te le private a din thar tur zirna in chu mi pale meichia a ranga din te an rotani tuna hian Taliban ten Sharia law an ken ko angin meichia te chu hijab sin anin thuama an lu le taksa khu in an hmaero an tilang theyani Afghan meichia zinga nakin loka le khazir le na tho phalsak an ni le tak tak lo hlawa kal du lo an oma then khat zir phalsak an ni lai chu a class kal phur tak tak anom bok Kabul Avicenna University classroom a chuan
mei chia le mi pa te chu puan zar manga dai dan chungin class an kal ani Labour te ya Franklin Graham President of the Billy Graham Evangelistic Association and Global Charity Samaritan Purse how to pa chuan Biden administration ten COVID-19 kai noya poisa le tran puina leng velin ram mi puite a hnu niam zia a soi chuak vele ta voin hian American worker entrepreneur mi chi rang an thiam na manga ram tan an na tho ro pui tak kan mu thin na ni kan thlenga ma se tu na chuan na tho pe lo na zom thot na in kan ram alua khat jok si eizon na dor le adang nei tu ten ma nia thok lovin midang chorzel kan tum tamai political mang thiam lovin mi puite a poisa alo thlonin kan sem chuaka Biden administration stimulus payment asoina ani mi puiten na tho ain alo thlona poisa don dan an dap ta jok Republican ten mi pui na thok turin an norkal thiam jok ang hle mai Democrat ve thung chuan tax ti pung thur thurin poisa an lak sak chewa an ma ni mi le sa alo thlonin lo an pele si pathianin khovela na thok turin min da Labour te hian kumtluana min ven na lom thu hrilang u American le kan ram ho tu ten sual thu pa choina nein itong trayang u pathian hne na ngai dam na mal som na le za ngai na idi lang u hei hi kan momo ber ani tin asoyani Myanmar lam KNL Military General Sopil Sain chu tukin jing September ni riat jingdar nga khan Meisot damdoin Thailand a athi Military General Sopil Sain hi zunthum thisen sang lunglam harsat na nei ania anat na hi athi puita ani aruang hi vuiliam ani nuwa thildang poimo omte chu buai pui chunjom ngal ani tur thu afanu noka sia chuan ke ai sinhe na akhilani Military General Sopil Sain hi kumsang khatjakwa somruk pali March ni sompanga a KNU mi puitan Korean Revolution azoma military na hi kumriat chung atho nuin kumsang ni pali khan Military General rank a kaisan tirani athi hian kumsom sari pangami ani ama hi thita KNU chairman lunle KNL Deputy General Sotama Labo fapanau pangzo kani KNU Vice Chairman lun Pidono Sipoira Sain hi a upazo kani arwang hi Meisot Theksabang Than Muala voin hian vuiliam ani anga KNU omna mun pakhata sipai hoin ursun takin vuina hun ser hian bangve bok don ani Pekon region a Burma sipai le PDF anin kap na sa le Pekon region kungsua khwale zupche kho in kara tukin September ni riat jing khan PDF in bom mangin Burma sipai motor an vom pu asak le a in ka na satak athleng zui nga lani Pekon khwa a Burma sipai motor tan lut panga ding mek chu PDF lamin an thei to pin an lo be a sipai motor panga jinga pakhat chu bom mangin anti pu asaka amma atlan motor pakhata chuang sipai ho nen dar kar khat suang anin kap ngalani Burma sipai ho hian ral thuam lian manga an lo be let thu PDF jinga pakhat chuan a soi hein ka na hian PDF lam hi an him veka Burma sipai lam hi thile hliam an oma thile hliam za tero chiang taka an hriat thei mai ri lo thu a muna om mi pakhat chuan media ho ne na ahrilani Thantlang CDP le Military Council te in kana sipai lam sompanga aya taman thi Military Council sipai ten CDM a anlu chuan Thantlang PDF ten chiat noi somruk pe kan tiam Chin State ha kha le Thantlang Township in kara sipai somriat vel le Thantlang CDF te chu September ni ruk khan anin kapa Military Council sipai sompanga ai claim lo an thi thu le hliam an om nual thu CDF lamin an soi Hein ka na hian CDF lama thile hliam anom lawa nimin tlai lama po fir fiak sipai le kan palet CDF YDF sote tangrual chu chin magawi in rina muna dar kar ni velan in kapa Military Council sipai fir fiak som ni chuang an thi thule kan patlet CDF lama pasari so YDF lama pathum man hliamani Military Council noya om sipai le police ta chu CDM an lu tani chuan chiat nuai ruk an pek don thu Thantlang Township chuan September ni ruk khana puang Military Council ten dan lawa mi pui an soi sak le an tha chiam thina wangin hemi dolet tura mi pui lam tang reng reng te Thantlang CDF te hian kan welcome vek chewa
military council sipai te in ral thuam nen mi pui te thlopa CDM alut tur te chu loman thatok pek in ni don ti in an thu chua chuan an ta lang ani heng ba ka hian ro khol na awanga ral thuam tel lawa CDM alut du anom po in mi pui te hian duat takin omna thatak buat sai sak an niang ti in han tlang PDF pol te chuan an ta lang bokani mi pui te som tur pasari NUG in an ta lang mi pui ten revolution an nei na chunglam thu chuak ngai changa mi pui sipai te an pui theinan dan chi sari an zam thu NUG defense minister chuan tukin khan thu chua ata lang heng an dan zam te hi chunglam thu ngai chan turani ma ni sipai pui te chunga rin om turani ma ni ral thuam man lai chu ma ni nun na anga hlut turani ri grum thila mi pui thil an man chuan an man ang huaru le turani an mi man te an ngai sai nan that turani lawa mun him zo ka en kol turani a mei chelaka diklo taka cheta sex man pui turani lo ral la ka tanga sum silai le thil dang an lak sak te hi sipai ho tu te hena list nen an pe turani ti te ani mi pui revolution be tu te hian heng dan jam te hi zom ram turin an nge na sipai ho tu te hian mo phurna an la don ni in an thu chua chuan an ta lang ani mi pui revolution di daya mandalay zirlai ten tel don September ni sari khan mi pui sarkar NUG in apuan dan chuan di daya hian mandalay township base university zirlai Paul som pakwate an tel don thu an thu chua an ta lang thu ta zirlai thalai rual te hian kan thei ang ral thuam kengin military council te kan beidon ani ti in mandalay base university zirlai huai tu pakhat chuan RFA akhil tuna hian kan in pe renga thile thau pola sipai beile turin kan in huama sipai te hian mi sanga chuang lung ina an khung to a mi sang khat chuang an that to boka mi pui hian ti tur kan nei ta ti in a soibok nimina an puan chua thut zirlai Paul som pakwa te jinga hian yadana pong university zirlai in sui khom pole mandalay university zirlai in sui khom pol te baka ramdang university zirlai pol te an telani ram soi chiat wanga man uira tu chu chua ani to NLD sarkar lai khan do aung san su chi le sarkar soi chi apu ani awanga section 124 mangaman uira thu chu military council ten nimin khan an chua kumsang hi som pakot chung khan mi ai township le yangun township a campaign na athu soina sarkar le state councilor te a soi chiat awangin manan tuma atlan chiat nuwa sang ni som ni November ni khan Lanmado Township Western District Police Station in pe in manani tichuan in Senjela tan tirani nu in military council ten sarkar an pai thang nuwa an chuata ani thok khatlaya Myanmar politics chungchang khovel riata vorlar chiam tu tun nuwa mi pui PDF ten na thok mek asin to baka chuan uira tu hi firfiak military council in an rin chan hlenia a hiat thuwa soyani di dai puanani nuin tamu security ten mi pui hna thu chua an siam ve ngal mi pui sarkar NUG in di dai apuan nuwa tamu security pol TSG chuan mi pui hna thu chua asiam hal ti riatani a thu chua paruk baka military council tere ain nam noi tereng reng chu kan nuai chimit vek don tin an ta lang atul hle lo chuan wo in atangin mi pui te jin chuak lo tur le ma ni chak khai in lei khol lok turin nan cha a thei na chin china PDF te information pe ram tura an ngen rualin military council le police te omna hnaya om te chu in thiar film turin an cha bok military council le police te mi pui PDF lama tang ho turin an som boka NUG chuan September ni sari atang hian mi pui ten thunei na la tu sipai te do tak to tur le hun tiam om lawa eng na po chol san vekri turin alo ti to ani chin state malam Tozang Township Police Station a thok mek police khan chin thung chu military council kut noya tho chun zom adu to lo awangin nimin September ni sari atang khan CDM azom thu tonjang tual chung mi ta chuan an soi di dai ti chu atul huna pianga ral thuam de na chat chu ania ni zana po khan yarjakyo khwa dalal chu aluwa an kapa athinga lani kalei biala uksu lalte kholalte bang lawa sipai te ruat anga la om chu an nun na zu sak an ni to don lo angam chuan lo thok zom zer ro se
in ruang kil tur in lo som sa don nia ti in warning an petamia mai bok ani